Salam dostlar! Welcome to the channel Kazakh Language with Janur. Today we will study days of week. Дүйсенбі, дүйсенбі, дүйсенбі. Monday, сейсенбі, сейсенбі, сейсенбі. Tuesday, сәрсенбі, сәрсенбі, сәрсенбі. Wednesday, бейсенбі, бейсенбі, бейсенбі. Thursday, жұма, жұма, жұма. Friday, сенбі, сенбі, сенбі. Saturday, жексенбі, жексенбі, жексенбі. Sunday. I hope you enjoyed this video. See you in the next lesson. Кездескенше!